यहाँ में नहीं, हाथाई कोतर में भी बैठा है, अम्बासा में भी बैठा है, कमलपुर में भी बैठा है, अक्रॉस द स्टेट बैठा है। स्टूडेंट्स को भी, स्टूडेंट के दिल में भी पेन है, तो हमें भी तो स्टूडेंट्स का इशू को एड्रेस करना चाहिए, या फिर सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही हम लोग बात करेंगे। उन लोग को जो डिमांड है सर, स्टूडेंट लोग को, वो मेरा भी वही डिमांड है जो उनका डिमांड है। सर आज क्या बातचीत हुआ है सर? असेंबली में आप देख लीजिए, हमने इशू भी उठाया है, लेकिन असेंबली में उठाया है, रास्ते में भी उठाएंगे, आने वाले दिन में और जोर से उठाएंगे। और कोई सवाल नहीं Haipano tini bo assembly chini honorable MLA sokokti saka amoni pore phano tabu phano solution kaham jai riya borok serai serai ke thaya tam khaya amoni bagai sing tabu chini TISF te TSF bai tini je ringjak bon tomoni omono sing tebo karakhai langnai tabu amoni bagai kaisa joint movement committee samjaknai tini ni bisingono immediate action immediate kaisa solution tiklainani bagai karon o jagao sing saimano borok chini preparasani omo kaisa sino disrespect jono sak nangya khaiman nahi klayo omono sing gosina harinaya te tripurani joto borono gosina hari mangla ngomoni bagai ini joto ni lukur mamon koina mo sunu te sal bosek sing omo hai ke tongsinai omo hai sikkarono omo hai sikka omo hai school je chini borono dam dia je borok je je school ni chini rinsermai rokno chini sikka rokno chini government rok o jaga sono dam dia amo high school no skorisi na nang horai ke thapla khaisina nang je jaga chini kun respect kore chini preparation respect kore chini sikka ni chini preparation besarong ni bagi respect kore amo high sikka board no chung nangya amo high state government ni decision no chung namani mahani meya abuni bagai o je strike te bokara ke solinai tabuk chung amoni yak ulo kaisa joint movement khaijana nong thading thaka amoni pore jengte bo decision khada decision nong no amoni pore chini bibag ro nong side khada ne te chini TISM ro ro nong no tesa abai ini ni busu jagate lama lahat ka sujana ini sengo jagao assembly paya sak o jaga nasing ni bagi sing nasingi tomo karon assembly o chini honorable MLS ro ro kopti sari tomo a jaga sing solution ma demand sing nai tomo solution jodi mai angka angkai sing amon bagate further step chini joint movement committee je samjamani sing ambai kora tu kini omoni pore tab ini to tripura ni kongma thai rogo omo samlagi tomo ba tini palai jage tomo the strike no engai sunamon pore te alternative decision na hanai karon no jaga to sun te chini kongma borok ni wan sungman ni sun khalani nango te wan sumujin thani tongna nango te sun tongo amon bagai sun joint movement committee beno sun decision na hanai o jaga saijungya karon mo 3% demand chini TISM demand chimi amon pora joto 3% demand TISM demand chimiya gubagran demand chimiya chin loge o jaga chini IPF chini borok phaika ini TSM ni haika TISM ni haika joto haika amo haika no nokna nango karon mo chin 3% demand amon bagai ngomoni further discussion te further decision nang mani pore no nong no to te janok jangnai chini joint movement committee ni ya